Vatshwa va lembe ra 1976 va vile na xiave xikulukumba loko swi teka maolovelo na vuphameri bya dyondzo leyi kumaka namuntlha eswikolweni. I nhlayo yo chavisa swinene ngopfu ya vantshwa lava nga hundza emisaveni xikan'we na lava nga vaviseka va ri karhi va lwela ku antswisiwa ka dyondzo ehansi ka tshikelelo wa xihlawuhlawu. Hi siku leri fanaka na namuntlha ra 16 June ku vile na toyitoyi leyikulu ya vantshwa laha va lwisana kumbe ku alelana na ku xikolokolongo ya Pitori va fanele ku tiva kumbe ku dyondza ririmi ra Afrika eswikolweni. Xivangelo kule lexi a xi endla leswaku timfanelo, vutlhari na vuswikoti bya munhu wa ntima swi tsan'wiwa kumbe ku tekeriwa ehansi na namuntlha na sweswi a swi se tiveka. Emadyambyini ya siku ra namuntlha hi ya twa ku antswa kusuka eka swivulavuri swo hambanahambana hi siku ra 16 June. Vayingiseri na mperisa, mina vito ni Mtj, rikotse ra muhaxi a hi nambeni hi tsutsuma hi ya twa leswaku swivulavuri swa hina swi tiva yini hi 16 June. 16 June yi vula ntshuxeko wa vantshwa eka dyondzo. In other words, ni nga ku we have freedom and right to education. Leyi swi ku nga a big chance ka muntshwa un'wana na un'wana tanihiloko dyondzo yi fikeleleka mahala Afrika-Dzonga. Xo sungula ndzi rhandza ku tlhantlha rito mutshwa. Kahle hi ku vona ka mina mutshwa rito mutshwa ri huma ka rito xilo xintshwa, xilo lexi nga xintshwa. Hi lero loko xilo xi ri xintshwa i xilo lexi nga olova. Hi lero loko xilo xi olovile swa koteka ku swilo hinkwaswo leswi swi lavaka swi nga kota ku humelela. Loko hi ta ku munhu i mutshwa hi nga vulavuli hi malembe, hi vulavula hi mintirho ya yena leyi ya ringanaka na timhaka ta ku yena hi yexe i n'wana, ivi hi tlhela hi yisa futhi ka timhaka ta migingiriko na vutihlamuleri bya yena. Swi vula ku yena hi yexe a nga kona ka tlhelo ra vutswari. Se loko hi vulavula hi timhaka ta tswatsi kumbe adult hi vulavula hi munhu loyi a nga na vutihlamuleri byi nga va ku byi ri bya ndyangu, hi ndlela ya ku hlayisa vana, hi ndlela ya ku tshinya na swin'wana na swin'wana. Ina, dyondzo ya fikeleleka mahala kambe 34.5% i nhlayo ya vanhu lava pfumalaka mitirho eAfrika-Dzonga. Xana ku nga va ku ri ku tsandzeka ka mfumo ke? A hi swi tivi. Tanihi ku ya hi State of the Nation address cha president ya hina South Africa-Dzonga, President Cyril Ramaphosa a va vulavula hi mhaka ya ku public sector a yi nge swi koti ku create mitirho ya ku ringanela Afrika-Dzonga. Leswi nga leswi va kombela leswaku ti-private sector ku va tona leti ti nyikaka vantshwa mitirho. So swi languteka swi nga olovi hikuva ti-private sector a ti na matimba ku teka vanhu hi xitalo ku tlula public sector leyi ku nga yi oniwaka hi government. Leswi endlaka ku ti-rate ti ya mahlweni ti andza hi yo problem yaleyo yi vangekaka hi ku pfumaleka ka space ka tindhawu to tala. Ka tin'wana ta ti-incidents mi kuma ku private sector ya swi lava ku thola vantshwa mara mi kuma ku miholo ya kona kumbe tisalari ta kona ti va ti ri ehansi swinene. Leswi endlaka kwini vantshwa va Afrika-Dzonga va nga swi koti ku amukela mitirho yo fana yaleyo hi mhaka ku va na ti-qualification kumbe na ti-experience from ti-internship leti va ti endlini mara tisalari a ti-match na ti-qualification ta vona. Hi swona swi endlaka ku kuma ku a va xaveleli. Mi kuma ku ti-foreign nationals ka minkarhi yo tala ku va ku ri to ti tekaku ti-position letiya. Swi endlaka ku vanhu vo tala va kumeka va nga ri na mitirho. I ku mitirho ya kona yi tika ku tlula leswi vona va holaka swona kumbe va kumaka swona in return. Swi na nkoka swinene ku munhu un'wana na un'wana loko a ri ku hanyeni a hanya a ri na xivono, a swi tiva leswaku u suka kwini naswona u ya kwini. Kahle loko hi ku mutshwa u lahlekele hi vutshwa bya yena hi vula yini? Ku lahlekeriwa hi vutshwa bya wena hi loko tanihi mutshwa u tsandzeka ku fikelela or u hlangana na swiphiqo evuton'wini leswi swi kanganyisaka ku u fikelele ku navela ka wena. Marito ma na nkoka, marito ma na ntikelo, marito ma swi kota ku cinca vutomi bya munhu hi ndlela yo khunguvanyisa xikan'we na ndlela yo tsakisa. Xana mutshwa u hlohloteleka njhani naswona hi yihi mintlhontlho leyi vantshwa hi xitalo va hlanganaka na yona?
Yes, tanihi muntshwa ni tshame ni hlangana na mintlhontlho tanihi munhu un'wana na un'wana laha hlanganaka na mintlhontlho swi fikela munhu a hleketaka na ku give up ya mara a ni se tshama ni give up ni yo swi hleketaka kunene na ku tsandzeka i xin'wana xa xiyenge kumbe phati ya vutomi leyi tanihi vanhu loko hi tsandzeka hi va na ku hela matimba ni tshame ni tsandzeka ka swin'wana swiyimo kambe a ni tekangi ku tsandzeka ka ni ku teka tanihi ku tsandzeka ni teki ku tsandzeka ni ku endla tanihi lesson ya vutomi lero laha ka ku tsandzeka ka mina ni vi na ku dyondza ku dyondza hi lero loko ni dyondzini swihoxo leswi ni nga swi endla vuton'wini ka nkarhi lowu nga hundza na leswi nga humelerisa swona swilo hi lembe leri tlhandlamaka ni va ni ri na lesson hi ku tsandzeka ni tsandzekile a ku ri gap ya mina ni nga fihla tanihi ni nge vuli ku tsandzeka ngopfu mara a ku va lesson yo karhi leyi ni fanele hi dyondza ni tshame lembe ni nga ri exikolweni a ku ri ku tsandzeka ka mina ni nga ta ku hi kona mara swi vi lesson a vuton'wini bya mina hi ndlela yaleyo lexi muntshwa a fanelaka ku xi tekela nhlokweni i ku va muntshwa swa olova a swi olovi mara lexi a fanelaka a xi veka miehleketweni ya yena i ku aka stage xa youth hi laha hi leyaku foundation be it strong or weak foundation ti-consequences ta kona ti vonaka loko se u kulini so lexi u fanelaka ku xi tekela nhlokweni i ku you must lay a strong foundation while you are at youth muntshwa a nge tshama a ri muntshwa hi laha ku nga heriki ku na malembe mo karhi laha fikaku a nga ha vi muntshwa naswona ku na ku hambana exikarhi ka vutshwa bya khale na bya namuntlha na matlangelelo ya kona hikuva nyan'waka vantshwa vo tala va tinghenelerisa eka timhaka ta switsotsi na swidzidziharisi xana n'wina mi ri yini mhaka leyi loko hi nga languta eka vutshwa bya khale na mina loko ni fike laha ni rhange ni va muntshwa na sweswi na ha ri muntshwa amoyeni hambiloko a nyameni ni nga ha ri muntshwa hi ndlela yihi na hi lomu vana va taku hi kona sweswi na mina te kona ni yile exikolweni ni dyondzile ni tlhela ni kula na mina ku fana na vana van'wana na van'wana loko hi nga languta ka timhaka ka vutshwa bya khale xo sungula hi nga ha vulavula hi timhaka ta ku kuma mahungu a swi nga olovi hi mhaka ya ku loko munhu a fanele a kuma mahungu swi vula ku u fanele a kumeka a ri na radio leyi a yi kala hi minkarhi ya hina u fanele a kota ku xava ti-newspaper leti a ti kala hi mhaka ku munhu u fanele a khandziya a ya ka Malamulele na mali yo xava newspaper u hava a ku ri na timhaka ta swivonakule leswi ngo i TV a swi kala na swona swi vula ku loko munhu a lava ku vona TV u fanele a ya June swi vula ku a hi nga kumi mahungu hi ku olova se loko hi languta ka timhaka ta vantshwa va sweswi i timhaka ta ku swilo hinkwaswo va swi kuma ku olova hi mhaka ya technology futhi na nkoka wa ku xava ti-newspaper a va ha ri na wona mhaka ku swo tala va swi kuma ka tifoni va swi kuma ka ti-tablet va swi kuma ka ti-laptop swa olova ku va kuma swilo hambileswi swin'wana hina a hi swi tiva swi ri swihundla hi xikombiso a hi tiva timhaka ta ku loko wa ha kula n'wana o xaviwa sweswi n'wana mi nge n'wi byeli ku n'wana u xaviwa hi mhaka ku va swi dyondzisiwa exikolweni va tlhela va swi vona ka ti-newspaper a ka ha ri na xihundla se hina hi kuli hi minkarhi liya a ku ri na xihundla swilo a swi tika mara swi koti ku hi vumba hi va vanhu vo antswa ku ta fika laha hi nga kona vanhu vo tala va nga kula hi minkarhi ya mina loko mo va cheka mi ta swi vona ku va vupfile ngopfu emihleketweni lero hi mhaka ya ku swilo swo tala a va nga koti ku fikelela ka swona na loko se va ya fika ka swona malembe ma vona a ma pfumela unlike vana va masiku lawa vo ngo kota ku vona swilo ivi va tlhela va swi endla malembe mi nga se za ma pfumela hi leswi xiyimo xi nga xiswona vantshwa hi na mitolovelo yo hambanahambana leyi hi endlaka kambe swin'wana leswi nga toloveleka ku va vanhu va ti humesa va famba tindhawu leti ta ti-resort va nwa mabyalwa hi ndlela yaleyo leswi nga toloveleka ka vantshwa kambe hi ku ya hi mavonelo ya mina muntshwa a ku ri fanele ku va ku munhu loyi a ti vonaka a ri xidzwa xo karhi lexi fanele xi humelerisa migingiriko yo karhi hi ndlela yin'wanyana a swi nga fanelangi ku va hi endla migingiriko yo karhi yo hambana leyi yi na ti-16 ta June tanihi muntshwa hi leri a hi fanele hi yisa mahlweni leswi nga sunguriwa hi vantshwa va 1976 hi lembe leriya tanihi mutirhi ku tlangela siku leri ra 16 June xo sungula i ku hi tlangela hikuva hi nga ti mintirhweni hi va hi ri off even then hi attenda ti-events leti nga ta va ti ri kona ti-youth events
mostly malembe lama ma nga hundza hikwamo ku na ti-youth events to karhi leti ti nga hostiwa hi siku leri ra 16 June. So hi tlangela siku leri ra vantshwa hikuva hi attenda those events until dyambu ri pela. Loko ni langutisile nkoka wa siku leri kumbe hi ngo vulavula hi timhaka ta ku hambana tindhawu. Loko ni nga vulavula hi vana va hala ka hina, ni nga vulavuli mo ni vulavula hi vana va hala ka hina, ni nga vuli tikweni lava ni va vonaka hi minkarhi yo tala. Loko ku fika ti 16 June no twa ingaku vona vo tiva siku ntsena ku i ti 16 June na holiday yi nga kona, ivi endzeni ka holiday liya ku tlhela ku va na leswi vona va nga swi kunguhata swa ku endla timhaka ta vatswatsi mi ta swi hetisa yin'wexe ku ni vulavula hi timhaka ta yini. Ku tlhela ku va na timhaka ta ku kumeka va ti nyiketela ngopfu endzeni ka ti-cooler box leti loko mo pfula mi nga ta kuma ti hi leswi nga le ndzeni naswona mi ta hetisaka hi swilumani. Ivi loko se va ta va va nwile leswi a swi nga le ndzeni, maendlelo ma vona ma endla timhaka ta ku hi nga ha swi twisisi ku vona loko va ku siku leriya i ra vona va va kha va vula hi timhaka ta matikhomelo ma vusopa lama a ku heteleleni ka siku va kumeka ku va kha va tisola na hi mhaka ya matikhomelo ka ma vona hi ku komisa moni ku va ri tiva siku, mara nkoka wa siku leriya ku ya hi mina a va wu voni. Ku loko a va wu vona swi vula ku a va ta endla timhaka ta ku hi siku leriya va ti hlengeleta exikolweni kumbe a tindhawini tin'wana lava nga ta kumeka va rhambi swivulavurisa ku hambanahambana leswi swi nga ta kumeka swi kha swi va nyika mahungu lama ma nga ta va fuwisa mihleketo ku va va kula va kha va ti tiva na ku va va tshama va kha va hlonipha siku leri na ku hlonipha Hector Peterson hikuva hi yena a nga endla timhaka ta ku cinca ku va kona a timhakeni ta dyondzo. Hikokwalaho vona va dyaku mihandzu ya yena hambileswi va hi dyaku hi vusopfa. Lexi nga n'wi tsundzuxaka xona i ku a nga give up la vuton'wini. Hi hlangana na mintlhontlho yo tala kambe hi phusha hi ya mahlweni. Tanihi mukreste ni ti tiyisa hi verse leyi nga Jeremiya 29 verse 11 yi ngo Xikwembu xi hi tivile before xi hi vumba makhwirini wa mana wa hina. So every time loko ni hlangana na mintlhontlho ni ti byela swilo swa ku laha ni nga kona ku va just a bridge leyi ni fanele ku ni ri crossa, a hi laha ni fanele ku ni tshama kona. Se muntshwa wun'wana na wun'wana laha a nga ku hleketeni ka ku give up a swi teketani ku na yena ku laha a nga ka kona ku va just a bridge leyi a fanele ku a ri crossa a ya ka the other side. Swo tala swa ha ri kona mahlweni, munhu o fanele a nga lose hope a khomelela a ya mahlweni. Na hina loko ha ha kula ku sukisela ka age ya n'wana yi kona mintlhontlho leyi nga ta kambe namuntlha laha hi nga fika kona loko hi langusa ndzhaku a ha twi nchumu mintlhontlho leyi nga hundza ka yona. So muntshwa wun'wana na wun'wana mintlhontlho leyi nga ka yona eka rin'wana ra masiku u nge he twi nchumu loko hleketa hi swona because u ta va u hundzile ene ku vava loku ku twaku ku ta va ku nga ha ri kona endzeni ka wena ku to sala ku hlambanyisa ntsena. Na wena siku rin'wana u ta hlambanyisa ku ni tshame ni hlangana na mintlhontlho. Munhu un'wana u ta tiya hi vumbhoni bya leswaku siku rin'wana ni tshame ni hlangana na mintlhontlho kambe namuntlha ni laha ni hlurile. Leswi vantshwa a va fanele ku swi tekela nhlokweni xo sungula i ku va va kha va tiva nkoka wa vutshwa bya vona. Va va kha swi tiva timhaka ta ku loko munhu a ha ri muntshwa ku fana na mpahla yi tsakisa njhani loko ya ha ri kahle, hi mhaka ya ku munhu wa kota ku bomba hi yona a endla swin'wana na swin'wana mara a rivala ku ta ba nkarhi yi nga ta hlakala yi nga pfuni nchumu, yi boheka ku endla yi boheka ku cukumetiwa. Lero loko a va kota ku vona vutomi leswi byi nga xiswona hala handle, vantshwa a va ta tiva timhaka ta vona hi ndlela ya ku loko munhu a ri muntshwa u boheka ku pfuka a ya xikolweni ya ku endleni ka yini na hi ya ku maketeni. Hi ndlela yin'wana hi le ku sunguleni ka ku va hi kha hi tsala ti-CV ta hina hi mintirho hinkwayo, hi tlhela hi tiva timhaka ta ku minduku hi ta va vatswari hi boheka ku va na vutihlamuleri. Leswi swi ngo munhu a nge vi mutswari wo hetiseka loko ku ri ku u hava mali a nga swi koti ku hlayisa ndyangu wa yena, a nga swi koti ku hlayisa vana va yena. Swi vula ku loko munhu a ri muntshwa a swi tivi timhaka ta ku minduku u ta va mutswari ivi a sungula ku ti lunghizela sweti ku ti prepare timhaka ta ku a va mutswari wo antswa ka minduku. A nga vi mutswari loyi va nga ta ku loko vana va n'wi vona loko kumbe a vitana vana va rhanga hi ku langusa tlhelo hi ku tiva timhaka ta ku a ku na nchumu lexi va xi dyondzaka ka mutswari wa vona kumbe a ku na nchumu lexi va nga xi kumaka ka mutswari wa vona. Hi leswi ni nga swi vulaka ka timhaka ta vantshwa kumbe vantshwa in future ku va fanele va ti preparela timhaka
ta vutomi bya vona ku a va ve vantshwa vo antswa lava va nga ta ku loko vana va va langutisa va vona dyondzo leyi nga ta kumeka yi nga va lahlekisi evuton'wini leswi ni nga swi vulaka. Ku endleni ka swilo ka hina hi nge heli matimba tanihi vantshwa a hi ve na ku tshemba hi va na ku tiya ku swilo nkarhi wun'wana a swi fambi hi ndlela leyi hi swi lavisaka swona mara a hi languteni milorho leyi a hi ri na yona kusukela masunguleni loko hi ta za hi nghenelela migingiriko karhi ku va hi hluleka hi tsandzeka a ku ve ndlela yo hi nyika khikhi ku hi yisa mahlweni leswi hi nga swi sungula hi nga vi na ku hela matimba se a hi hlohlotelekeni tanihi vantshwa hi va vanhu lava hi ti vonaka hi ri va vuswikoti na ku swi kota swilo hi nga vi na mihleketo yo tsandzeka lexi tsandzekisaka ngopfu vanhu ka minkarhi ya sweswi vantshwa i ku landza swivulavula milomo ya hina i milomo ya vulavula yi ta tshama yi vulavula swilo hinkwaswo a ni nomo u teli ku vulavula se loko swi ri tano a hi tiyeni loko hi vulavuliwa a hi swi hundziseni loko swi nga ri phati ya milorho ya hina hi ku swi ta tisa ku hi discourage hi hetele hi nga fikelelangi leswi a hi swi aimini vuton'wini. Se leswi ni nga swi vulaka eka vatswari va mundzuku eka varhangeri va mundzuku i timhaka ta ku loko a swi endleka hi nkarhi wa hina ku ve na ti-video hambileswi tikhamera ti ri kona hi ti tekile hi va kombeta hlupheko laha hi hlangana na wona wo fana na mina a ni suka laha ni ya dyondza xikolo entlhavini swi lava ku a ni huma ndlwini hi 4:30 ni boheka ku fika ka mavulangeti 5 o'clock 5:30 hi minenge swi lava ku ni fanele ni famba ka yondi ni tlhela ni vuya dyambu riperile a ni nga koti ku va tiphina hi swin'wana na swin'wana swa kwala kaya mara vona loko ni va langutise ni vona ingaku va katekile mhaka ku swakudya i swa mahala tibuku i ta mahala transporto i ya mahala vona leswi va swi yisaka leyi ko va ku yisa mihleketo leyi nga ta kumeka yi refresh mhaka ku a ku na nchumu lexi va vilelaku hi xona yena munhu a famba a kumeka nkarhi wun'wana na swo mbala a ri hava na swakudya a ri hava transport kahlekahle munhu o ti kayakayela mara a ku heteleleni hi humelerile leswi swi ngo vantshwa ni nga va hlohlotela timhaka ta ku a va tirhisi rifa leri Hector Peterson a nga va endlela rona hi mhaka ku loko swi langutisile ku van'wana a nga dyondzi xikolo byo va vusopfa kumbe vutabadaba bya yena handle ka swona swi vula ku n'wana a fanele a kumeka a dyondza a pasa a tikuma a ri xirho a tikuma kha kota ku endla timhaka ta ku ndyangu wa ka vona wu antswa hi mhaka ku dyondza ko va mahala hambiloko munhu o pasa grade 12 ku na tibasari to hambanahambana leti munhu a nga ti kumaku ti nga n'wi endla ku timhaka ta ku a fikelela hinkwako laha a ku lavaka as long as yena a ti yimiserile ku i yini leswi a swi lavaka evuton'wini then vantshwa ni ta va hlohlotela timhaka ta ku a va tiphini hi rifa hi ndlela yinene hi ndlela yo antswa leri Hector Peterson a nga endla timhaka ta ku ri va kona wu nga ntshunxeko hala ka dyondzo ivi va kota ku va va ti lunghisa va va vantshwa vo antswa ka vumundzuku bya mindzuku tanihi ku ta va ku ri vona lava nga ta va kha va hlayisa hinkwaswo leswi hina hi nga ta famba hi swisiyi. Lexi hi nga xi dyondza eka vantshwa va lembe ra 1976 i ku muntshwa kumbe munhu u fanele ku titshemba a nga hanyi ehansi ka tshikelelo naswona a khomana xikan'we no tirhisana na vanhu van'wana hi ri kun'we ha swi kota ku hlula rintiho rin'we a ri swi koti ku nusa hove kambe loko ti hlangana ti va xandla ta swi kota ku tika ku antswa #your voice matters ni khensa swivulavuri hinkwaswo leswi nga kota ku nghenelela kumbe ku hoxa xandla eka nongonoko wo hlawuleka hi vuhumelerisi bya xiyimo xa le henhla kusuka eka va Mtj Multimedia xikan'we hi ku tirhisana na va Ripfumelo Studios Production. Thanks for watching. Mi va na madyambu lamanene.